ngalamun. Bang wain bae dia. Cari aing bae ngalamun. Paeh na kejang-kejang. Gitu tuh. Kanan, aneh. Ayo. Salanjung ya tak kayak mikiran di situ oh tilok dulu ke mana buah. Waduh, aya nuker loplok dong na ieu nya. Karek nyawa ya. Nyawa aing lu kana situ. Oh itu benar-benar boy. Rompelet. Parah. Iya. Boga anak teu jelas. Bagawe henteu. Aya teh minta duit. Balik dahar. Atuh kumaha mak zaman sekolah mah nya pagawean eta susah wajarkeun. Lamun ku kolot di pagahana di omongana nembal bae. Naon eta lah? Ngacaprak bae mak dong diburu. Bang. Ai ngalunjak ya, ngalokeun indung radio buruk ya. Awas ya koy. Wah, ya mana tanya. Tak ja lempang itu. Atung-tung can menang pagawean. Lah balik jadi teh. Gerak we lamun balik teh pagawean. Dak sama dak samping aing lain gerak aja balik ya. Bae radio buruk. Kalunjak dia, bukan sunguna gerak we ya. Waduh, kawalat sigana yang ieu nya ti kolot. Aduh, tukang ka mana aing nya. Ih, keberapa anak bus dia nya. Haruh, lebang ka mana deui ieu aing ngolok aing nya. Udah kereueuh. Ripuh. Kek, eta nu ada apa naonnya? Apa tukang menta-menta tuh? Tengkeun we. Jadi ya maco penjalan dia nu edan. Asal bae tadi ngomong narang. Ardianan maco mawa buntelan udang angin dharma. Angling conge, angling. Dia mah angin puyuh meureun dia mah. Aing diusir, ku mah aing kita gawe. Beuh, dia mah. Deuleu aing meureun nya. Kita lantung bae. Lanjung meureun mehna, beak samping cenah mah. Taju dia ieu tujuanna karek ka mana? Atuh pokona mah ka imah make sangu. Atau tujuan aing tadinya. Bang, geus meja yuk. Main bae yuk. Dahar. Ayo. Memang atas nak. Nan 2000 kan cering deui neng. Duh mang, tadi di atas nak. Ih lamun lain dikang ku aing. Rugi ieu mah neng. Aing berangkat lah yo. Ampura mang. Ayo. Kum, hei, antar aing ngecai yuk, di mah aing ngecai sumur saat. Awet ayo. Ayo. Ih, doang Siti. Orang Siti. Heeh, kata calon musik udah kata. Aing mantak ge lamun teu beunang mah rugi kan aing. Orang pelet, aing tangkeun lah ya aing. Mana tah ya ji goblok? Ponakan eta. Perjuangan cinta dia emang menantang ya udah. Heeh, pertaruhan lagi nyawa ieu mah. Aing lagi liur. Kemana ke anak aingnya? La ilaha illallah Gusti, nu agung imah anak aingnya ku kabina-bina teuing heueuh. Beurang dijadikan puting dijadikan beurang lebatan lali hirup dia. Gerot ya kon ya, bang kawarah. Ya. Kabina-bina teuing si anak dia usaha nanti. Ya udah kali itu. Tsunami banget sih ya. Usaha menilai tsunami tengah poe dia lain usaha batur nodong batur tuh aing mah gampang ge dibeli kerok mah dibeli serang ya sia ya ulah kabina-bina teh ya Allah jadi naris ya Aku teh 3.000 teh aras. iya minta duit bae usaha mending kali minta duit kok udah mah aing nu dibere ulah hayang men cik digantung sia ku aing ya awas ya balik mah paling digantung di anak bangkawarah lunjak lain usaha lain naon kalahan temberang dijadikan peting dijadikan
Berang amatan lalai tah hirup sia. Angel amat kalau aing tak begawe di Arab. Sampai terbalik-balik kuat betah itu yang mana yang begawe na. Lawan aing nung aing mal kieu hirup aing, mal panggulan kieu mah. Aing beli kopi aja. Ke warung heula aing ya. Beli tomat di sisi handar doang ya. Tah, beli kopi. Nanti le. Kopi kapal api tah. Si kulit tile tanya. Woi dia tile. Teh, terjadi ampehan deui. Run. Setan doang kalah ngait. Aji gombong udah di situ tanya. Kemana tuh stilenya? Ai, saya taruh di buri aing, bangsat doang. Oh, aji gombong sarakah. Tuang saya tanya. Aji gombong udah di situ tanya. Halah, anak kayaknya. Kemana tuh stilenya? Bangsat doang, kamu panggil mak koin geura ada koin. Saya. Ai, orang mah dia di luhurnya. Turun mau lihat tepas koin dia ya. Ampun Kak Haji, aduh. Dia Ampun Kak Haji, udah dipuncit. Ampun Kak Haji, udah dipuncit. Ayo, milu ceng. Paksa doang dia lalu jangan naik. Ayo, Ampun Kak Haji. Ya, Kak. pajak aja. Oh, nyatu pasang ujung konflik doang dia mah. Sebentar bae, ayolah. Kalau Oh, pakai uyah burung. datang geus pengen tahu ya. Niat, ini be. Jare. Aing numpang ka mananya. Balik ka imah mama aing kanan bae. Ka budak bae heula ya. Nggak ada yang rasaan dong. Sama tuh minum oke. Woi, mana dia? Ada ya? Di nano radio. Turun boleh. Balita radio buruk aing teh, aing teu buat duit ngarokok. Ayo tuh kerjeng botol kecap dua ge aing mah. Teu aya. Jeung rasa mah. Adi harga mana ya? Tujuh bunyir. Gua aing di masih kanan bae ku mama aing. Jadi aing panganggur bae. Sanasib jaing. Bener ge aing mah. Sanasib. Masih musia ya dia. Darta can dia. Naik dia, aing ngedar kerupuk jeung sango doang eta teh dia tah. Belum perjaman Belanda. Gila aing. Atunya apa aja yo, tapi ini aing bae sagap-sagap terus terjadi kerupuk doang. Ayolah dia. Dar be mo joy. Tapi cai mau nunggu stile dia. Naon? Indung nang Arab, ngadenge mah aing sinanan. Indung nang mau kebal sana bikin ninja terus stile. Kita mah kembali bal ge. Kadang ninja ngeng sepanjang jalan gitu bal ge. Oh, banyak. Kisuk-kisuk makan ilu jeng yuk. Kemana? Alamar pegawaian kelabuan adik tuh atuh urang atang-atangan uyah burung gitu yuk. Tuh bae aing mah kurang gitu paralang ya. Oh, sana ge. Nuhun pe tapi semuna. Sebenarnya gimana kita sanggup. Kerupuk namanya. Iya, bersyukur dia ya. Aduh, ya. Urang ya. Dengan pegawaian ke mana orang ya, Maco? Meski bae urang pokoknya mah siapkeun belamaran ya. Jeung lamar ka ditu kalabuan. Kabat pabrik tempe ya burungan itulah gawean bae keur kieu mah. Terus ayo. Siap. Kamari kuain si Tilex benang kuainnya. Tinggal baturan si Tilek kuain. Gerak kuain panggih mah kuain. Anu. Badan lagi udah seberesan tanya. Ngagawan perumahan. Pengen ulah kuain yuk.
Nah, budak si Tile nya. Buk-buk nama berem dulu. Auk na hidung. Woi, budak Panalungan. Goblok dia tuh. Radio baru paling ketinggalan. Budak sayangnya. Jambul berem aja ngalunjak set soalnya. Kemana Kaji? Lompatan. Lo bomong bisa dikadek woi. Pohara amat Haji Gomblo. Ayo balik lek.